Ayaw gyud pag down og tao kay wala gyud kakabalo sa future anang tawhana. Basin di ay kanang mga tao nga imong ginabuli, imong ginadown og maayo, basin mo na mahimo nung sunod nga presidente sa Pilipinas. O basin kanang katawhana imong ginakatawan og maayo, mauno nay gamiton sa ginupuhon nga mutabang noon nimo. Ayun na hitabo gid na sa daghang mga kinabuhi. Ayaw gyud pag down o pag underestimate og tao. Bisan pag pobre lang na siya, ordinaryo lang na siya o manghud gina nimo o ubos kay ang level sa iyang education. Wala gyud kakabalo unsay plano sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Basin ba noon igabot sa panahon maulawan noon ka. Basin ba ya ma-promote noon siya, malabuan na noon ka, mahimo na siya nimong manager o mahimo na nimo siyang boss. Or basin nigabot sa panahon mga apply ka sa kagulingon nga company. Dili gyud healthy nga gamiton nato atong influence, atong power, atong kwarta para pag underestimate og tao, para pag down og tao. Gamitan no na nga ang respeto sa tao nimo musaka. Mo nang hunungan na ang pagpang discourage og pag underestimate og tao.